Mini vlog edisi Rainan Jagat Kuningan. Check this out. Inggih rahajeng semeng semeton sareng sami rahajeng rahine sanis careklion uku Kuningan utawi tumpek Kuningan. Inggih niki sawetara jam 6 semeng biang tiang sampun ngunggahang aturan ring merajan wusan punika ngunggahang tirte ring rong 3. Sawetara jam 6 lintang 13 menit kukul banjar sampun metepak nike cihne semeton pemedek dado sampun ngaturang sembah pengubakti ring suang-suang kahyangan sane wenten ring sunantaya kawitin titiang jagi maturan dumun ring kayangan desa. Inggih semeton sekadi sampun keuningin ring Rainan Jagat Kuningan pemargin sembah pengubakti nggih nyemengan genten nggih nenten nyantos tengahi genten. Nah niki sampun maturan ring kayangan desa usan punika nglungsur tirta miwawija nglanturang raris pemargi nyujur ring kayangan Ratu Tapaan. Inggih semeton niki lanturang pemargi malih jagi nyujur kangin jreyeg turun jagi maturan ring pura dalem melanting sareng beji kawitin antuk ring pura beji. Nah niki titiang sampun wenten ring kayangan melanting. Preside kepiragi suaran gemericik toya sani mangkin lanturang malih pemargi nyujur kayangan dalam semeton. Inggih kepertama titiang munggahang aturan dumun ring kayangan dalam. Riwus punika nglantur aris ngaturang sembah pengubati ring natar kayangan dalam wusan punika nglungsur tirta mewah wija. Inggih semeton malih lanturang pemargi seni mangkin naik gunung nih semeton di kemawinan ten akeh presiden di tiang videokan doaning ngangsur angkihana nika nggih seni mangkin lanturang malih pemargi nyujur sisi kelon inggih punika ring kahyangan Prajepati. Nah niki sampun ring margi inggih memargi raris. Nah niki sampun wenten ring jah bekayangan. Nah niki titiang sampun wenten ring pura luhur Prajepati wenten talar jero desa. Nah niki sampun ngaturang sembah pangubakti. Nah niki wenten ring betan bingin. Inggih nika manten semeton nglanturang malih budal dumun mepamit ke jero dumun. Inggih sampun ring jero nglantur haris ngaturang sembah bakti ring merajan. Inggih semeton malih lanturang pemargi ngaturang sembah pangobakti ring merajan agung. Sampun yang lali abadikan momen dengan memvideokan biang. Inggih wonten sapunika nggih dudonan parikrama rahina sane mangkin rahajeng nyangre Rainan Jagat Kuningan majeng umat sedharma sami dah.